Katba ka sorkar ka yero dikitin sebaik tin rupa. Ya kinoi kai ha ka jingelang hapo ko hall jung State Central Library Shillong. Ya ka singi kinoi kai ne Teachers Day. Andre kinoi kai deficit pat ki singausi ki kuslai namar bakim pat yo iki area kabadai ka banta jung tulom. Kini kinoi kai ki yadeng lama yong habar ka phalau jung State Central Library. Halor ka ne ka jinge ki jung kinoi kai Menteri Ketenat Pulipiti ubala kemen remboi. Ulong ba ka sorkar kamsim laklet ye kinoi kai. Hendrai ke syamjing bom don pisah. Ulong bagi no hikai ki don ye ka hok bandawa bat ka sorkar kan thawi kilat kumno wan penbayi ki jing jungki. Akajuk kopor presiden ka KJDSTA babu kular khong jiram. Ulong bagi no hikai hapo kalama jung ka KJDSTA bat GHDSTEA ki deng lama yong ban penpawi ka dak jing sungusi ya ka jing bom pelait ka sorkar ka 100% ka area nalor ki wei ki mat jing dawa. Ulong bagi no hikai kim kwa banile persyai ka sorkar Mereka dek jingker pat bakadei ban pentre kamno yakimat bala priang bat pha da 5th pay commission ban penyo iki babon ki jing mentoi ki hikai. Hi ngala kren nadu petugas ni bangi ngiya le sitom kan bala bangin lahi ban pendiam ya ki jiron kam amde tang ya ki no hikai deficit lane ki de ya ki weru ki no hikai. Handrai ki no hikai ro ki de ki stek kuda ki ban skutho bahaba ka sarkar kala shim ya karai bahkan de kan pendep ya kan nega kam ka bakade pendep ki de bendon ketika patients ki de bendon ketika jing skutho lang ka ek constraint ka ba nila bandep ngimkwa ba ki no hikai jungi kin skosi ngana kling junga nga apil ba kat banganang don hakin department ni persangkat bala ba kini ki ek jing jia kinom jia hadin habot te deng takadaw ngangkwa ya ka stop cap solution ngakwa ba kano ka jing le jungi ka le balong ka long term solution hiba ngiksam tray hapo kano deadline andai kene ka responsibility jangi kadai ka hak pa jangi hikai ni mas betul artli kadai ka hak ni hikai pa kadai ka responsibility jangi ki badan ka sarkar kumno bagin wat ya kilat kilanti bangila man pendep ya kene ka kam ka ba sate baro ka chimpang kre iki data kala dep bat nga ong epi ba ngil hap hi banle ya ki ek nang ba kane ka ngimkwa ya kane ka stop cap kini issue kin mi man kapor tengi ngamla bandai vol chipi ke bangin le bat rei kade ngilale ban ngin le bat hakini ki benai ki banwan ke bangin le ngin saya kren hi sa penting ki issue ki bangin le nang ba ka ki problem la dakila ka bangila ngin minimize ya ki problem jogina hikai ba ki problem ki ba ka education department hi ka yakendo nakwe kapor syakawe kapor ka ndai tang para pheu long ndai pheu na ka sispa ka pisa jong sukar kelut na buta ka tulok tengi henry ngimdei ben perkhat ni don la jong ki officer ni don la ka jong ka tim ka ba ni device ka no ban perkhat kum no ban yakiwe paki issue ki basa teng amdei tang klop no hikai kum bang akren na tugas ni kalamba ki pun issue ki bang sa teng ki bang habi pendep dadang ikwa ba ka education system ko ka step jong kalong kan kiu shakman Nakaliang jongi gino hika deficit aku lama jong kasih janji di deficit school teacher association antaru his deficit school teacher unemployed association iwan hangne for station ra lagi harba minister education ba lakmen mumbui ilong sukses te gijing ku jongi hangne kalong gijing na kelut gijing na mangna gijing bum ten snap jong sarkar ya kijing dawa jungi kibun ndrei ke baham kongsan kalong kino hika deficit kin jiyo pension niyo tang atuli kijing mentoi hadin ngel asum thai kita dari CPF ibngi pensio sistem apa bang baari dari DCRG lain yang ta ngimyo ruang te katung ki recommendation jong ka 5th pay commission nilayo isai kedar baga kabinet kala approve yani bangi kino hika di situ ide banyo ide enjoy lam ya ka pension new pension scheme akbar kita government employees tengi kwa bag sarkar kan putai kam gani kata par udah kalong ba dai mangi kino hika wal lagi yaro hadu katu baka kam lihat su kriya ndai tutip kino hika di jenjar ba hiyo tulok sisen lai benai di sanction sisen lai benai kat man kuai ke tulop na director lai benai kat kuai DSU na DSU school
Na school biang kapuai sa DSCO. Na DSCO biang kapuai sa treasury bagan clear ya ka bil yang ni. Pasimpuan di kisau benar. Kamdai ke basuk. Ni kinong hika kini yo tulok sisen lai benai sok nai. Bat lada yi kinong trai prakar kin mat tang sisen. Kini yo tulok lem kumayo mengilai benai ngatrai kelak flu sekretariat. Tinggi kerpakai dia kesokan bala kumnu kum balong giwai buat di company ru biseu dia buat di private institution ru biseu si manau benai why not bangi kinong ikai de ban yo alem sisen mo mana manau benai ya ketulok jungi kawai ada kalong bang ikwa baka sokar kan raise ya kan DCAG kalong yo pingi yo tang CPF bat DCAG kan dia kadang gratitude lagi kelab kinong ikai ha kapal service ne ila santai te kumalong mentang yo lai pon fai lak tang lai lak sedang kata ru naru senam arjan ra harwe senam te naru senam kanai spa kanai kunyau ha katat permission ngiyo ini lai lak sedang kumbayo inong te suka ha ka food pay commission inong te suka yo nyau lak senam arjan nyau ni pada isa hiju lai pon fai lak mentah ka food pay commission i-raise jaga 10 lak te ladangi ladu ka wei ka food pay commission ni ladawa na sukar baka devan ai 10 lak kumayo ng te sukar kata ka dei mendai bingi dawa mengi mendai ladap pedang ladap di komen ladap pedang sukar kat kum ka food pay commission te sakawai pada kalong ba ka release jaga areas ke badangsa ya kan negeri baik te sukar ng te sukar areas license kemud 20% sisen live percent sisen sa live pada karena yang ini kinoi ka kabinet ka rai sai clear bangin yo sausen atusan bat atusan ni yo sausen iku malong mentah di sembang ni dang yo dang atusan persen ni dawa yang sokan suatu de baka devan ai sa atusan persen kenang min yo sanpau kat bagi nok teskar yo nyofo ni kelam bisni yang nong teskar bat ha ni sutenat ndai ni dawai la ka jong ka hok ni dawai la ka jong ka rai la jong nang ba kesokar ke devan ai another 20